beba emu ya beda so bebre dano bejo emu ya beda so bebre dano bejo mama ye type body ye tani benya osra in mind onya me dine me bi yin taye yesu e we dine me bi yin taye onya me dine me bi yin taye yesu e we dine me bi yin taye bini da wo beba kaya bebo yeah we say na Obrempong kwasi boaten ni womo a e work antamanto no we frɛ ya beti no say Ghana today bre na so ebusia high Sompa 106.5 FM Accra Ghana today ebre na so say ye de esum wo na Ghana today no ensem a ye keka no man Ghana no mu no ene de no na ye boaboa no kama na ye de ama wo nti de obon krata no mu boso no eka ho online portals de ye twagu e social media no so nyina na ya trase na don hwere ba ko da ya nim no ye keka ni nyina bomu obre ko be san fa ofre e wo ho wonkanto so e wo ho ne mu adwen kire no ba ya no abonetew e de amayen na afi wa ma ho ate o kasa no ho ate sa bre kro ye nso o join ni e wo Facebook ne so a Sompa 106.5 FM Accra eno na wo nchia bi wo birthday greetings bia no a obetim dia fa ho ne pa ho a ageda china ansa na wagyan sa akwanya no ebio mimi din de Obrempong na kwakwa mpoma nanso mpanifo asantasuo nkonante me wo maka ntira nwa mienu a eto ne yedin kura no a wo betimi agina atwitwa age me kama e wo breko amasanya be ma baako rich bit mice outai chire na bibia atumi aye fine Esquire Adwoa Asare e wo fia ha sanso e na abena bedu ade pa Kofi Abakay for short ono nso so e wo fia abijafo mo akwa ya ko eja na honam no boko die adom ani ahweye na no na ye kan se wushia be ma na peso hunu se ne ho ya sense fiti boko I say man you hunu se ne be you se se mo so body se fie boko I said you be a fie boko because se be ma se fie ya be ma ho ye ti ma no mo de ne ye den na se ye ne ye fie no ndi se mo ya na be ma ho ye ndi se ehia mo se na ye mo se be ma no so ho ya na ko be ma no so ho ya tie ne bi se oba ne mo se wo ho ye ndi mo ho ye yeah dio so wana so ye de Ghana today ya maka nsam so aba ya maka imagine bin so na me best free ze ko de bai e ko di bia ba ko na obompa chale bia nedu no de man no bi god nipa nyame nipa nyame do ba kana sama chile wa kan sem ni nyina wo hu ni obeka bompa ye no bia ze man no bi god e so afọ de bo ka ta na ba de kitikita mo ya but so no ye straight here for say newspaper review no ye be kan bom ye de 10 minutes and be review no 10 minutes no papers ne ye be nsia enti no ye boboso ye nkodi bi ye hia mre de ye adwuma bi ya no pay enti se ya compress bibia wo 1 hour ni mu enti ye yi bibia nkakra na etiefo nso etimi abam na ye wia enti enne me kan daily guide aka daily graphic na ma kan daily post enne de daily me kam ye zare nyina aboso na ejani aka nso times na chronicle na yi nkrofo publisher na eno so ya compress ne baako chronicle say ya yenkan Proverbs 21:13 okay na de wa ha no asem yem crash chronicle de medical ka say o sheda enti ene ebusafo mama yenshomu na yemfa Ghana asem no na de no yemfa matifo yo mame ensha ase wa ha na daily guide ne da soro nti no na me de be sha ase na odiaba CSOs criticized over natural resources destruction silence say wo hwe said ye nansemu entemu
ye oba de bobremu ne power de adom omai nano leg busumtwe hwe de wo moye no ye sinkrofobia nkrochi ho ya wo moje aboso twitwa ne ma wo hono na ekwan a empotem ho no aye no edoso enti CSOs na ye civil society nyumeku ahodo ene ye nanse mo makoma no atum wo mo nkasa ena msu ayifo no de ye be yi arochafo afirim because wo mo de from day one wo ma kan no akra ye ho asem story wa ha sei enti ho asem wa ha intimidation can't break NPP ba wo mi ana e kasai wo say NDC aban pese wo mo popo wo mani kire NPP for ye ya na achew ye ya na ye de wakokot wo say no de nya de a ebe tete NPP amyuku no emukra na onu ankasa ni fie weekend yi wo mo program kuma bi ewo honom ya wokokasa wase ena wode sa ensem no etu edwa wuntumi get another chance to file witness statement say enra na asem no san kopi mu ewo court enti wo mo ama mere kakra ewo mu say witness statement bi a wo na sese wo hwe na wo file answer na next court hearing no edruso Nigerian grabbed for operating brothel Esther Egbuhama wonu na nimfo nyini edaha ya yakata nenimi ababaawa Nigeria ni de hia wabepie mu ewo Ghana ha yese wono sebe miaye ya ye botutu eho enu adwuma no wo ye wabie brothel ya amanfo kohonom koye niema enti ya che no eno so ho asem ewo ahanum sei na ena akosua cartoon na wode baaye no I say okay obi na shefugu ena nkatani mu space bi esi ne moma so na mehwe bibisa ebia na wokita woma ewo ne nsa benku no wokita waduru ena silver esi ne tisu a ija wasie na mehwe mfonyi na ye mampanyia ai mampanyia wose banned 2026. What about Tuzafi face the wall after 7 p.m. health waters? Health matters. Okay. And she said, Nano, as mampeni mampeni betu yefono. Se fufu ni bankunu monya idea najo. A boss 7 kwa. A commodore said den. Tea binanom. Mfa brodo kura nkan because brodo ne yesam majrin emu odu. Nkodi sa niema no from 7 p.m. no kura kan obi na ye yare no pay ya me sorry ya me yem yi enyi obi na ka kire me se de me di anadwo na we nyina akoyo okototi ya okoyo se mame mito bodo 10 ensufin 10 we abrofun kuto 10 nu abrofun kuto majun okay enti eno so ho asema no pay akosua de aye cartoon kama I have not cheated on my wife for 21 years ochia me kwa me na eka osi free so ware ye wonfa ne yire chida enti wodi ye futu ama mrante na ban na sisi a se ne lifestyle na manfo live no ama aware ne mpratwe ne kora nya akono biem because obi afi so obi atisa na bema bia ni ho no ma ne bema bia chiti patwa nya bema bia ne chiti o ochia me kwa me na eka osi nya bema bia ne chiti enti se wo na wontimi nka wade bi nhye wona ntemu a ebi mu de omo woni die omo wo dignity ho asem wa ha enti daily guide ena anopay ma summarizing no daily graphic enso afabidia ba government boost power supply capacity ECG4 womo ene mampani ekoye inspection bi ewo tamale na wode atu dwa se transformers bi wo hono aye dada ewo mai emu enti wo ma pefoforo be 2500 ya ye ba be replace ni nyina na yasesa na manyina monkane na adrusuo ECG4 nso apache wo se enanu ya nkane ebubu na ni ene ye kura ehu kan ye da sumu pa na wo mo se sa adwuma ya wo mo ye enti na wo mo enya asa wo hawo no enti wo mo wie adwuma ne penkane no ebegina na so enti Ghana fo a munya wo hawo ewo saa
light out kakra bi na eba ye no momfa enche wo mo asantehene honest president Mahama 2 former president with gold medal eno nso ho asem anopay daily graphic the bokrata no afebi de aba wonsa esoso bia obetimi akọ na wakọ kinkan na yenko kratafa etoso edumienu eni edumiensa eno wode aba ese 1358 students awarded UG scholarship yera kwabna ano ampofo woye Uganda president ono enanimfo yini edaha University of Ghana for en wo mu kirem se scholarships ahodo 2025 ne 2026 academic year no wo mu de ama adesuafo beye apema hamiensa eni adunum enwotwe se de beye a ebetimi abobu horoma wodi made pa na dwene ne ka ensu sika no eni honom enti wei ebetimi aba beboa na so saa enkrofo nyina ase Valley View University proposes tuition support for private tertiary students and also ho asem ewa hanum sei ECG injects 3.46 billion to improve power reliability eno na medi kan ebo so ewo headlines no emu se ECG adwumakuo no womo ebo ho ano ho ba se sika womo ede hye enwuma mu se de beya nkanea ebetimi agina so no eyade se ekọ animu pa government urged to support bakers fly users to improve baking industry at the Sedian and Penny4 ede to eye Ghana aban enu ntichuru ene wo ma wo mudi esam eye adwuma wo nkabom ku a ewo omaimu fly users association of Ghana enye na kura nkamenti se association bi wo hosa wo mu kire mu se ase aban support nyuma de ba baking for na pan no for wo moto pie ade bia ye de esam eye na se wo no de aban no afogete wo mokra enti wo masre CDD Ghana urges funding for unit committee area councils and also ho asem ewa ha stronger parliamentary action required for peace justice yewura speaker Bagben ena kasei ochirimu esese womtimi etu anamon na asomdua tentrene etumi eye adwuma ewo omai emu a anopei daily graphic the obokrata no so afabi de aba ensem krono a ena anopei daily post de by government investing nearly 50 billion cedis in road reconstruction omampani John Dramani Mahama ena eka wochiremu ese akwan ne de afekura no wo eba beye hu adwuma kese GMTF boost renal care with delivery of 2 new dialysis machines and critical equipment to Hohoi Hospital. Apomide ho asem ena enwumakuo bi atimi akwakoboa ma dialysis machines akodo beye mienu wo matimi akoda ne akire ede ama ayaresa bia wo Hohoi a eno so ebetimi aboa ama apomide ho nsem akonkan. Naimos arrest 6 Chinese nationals for illegal mining along the Nyase River. Enti Naimos for na akochire China for insia ya wo so galamse ho adwuma ene wo ye wo mfo nyi ne da ha wo mani mu kran hye nkran anopay daily post the bokrata no ede ehun nsem aba anopay mifa Ghanaian Times GT the bokrata no info media sena omrane was the most authoritative newspaper memfa di adra ebo so his excellency Yewura John Dramani Mahama ne die enfemfrase enfama ho na ordinary bi akopemu ewo mentifedo emantamu na dwumadi a wono ekodi ye nyina no efa big push agenda ho eno wakasa sie kire mu se ono wakasa de ono ani sika ye ni botom sika eno no eshom 50 billion ena within 6 months wade ehye sa big push mo ya eboa no chim sa kwan bi free trepone ekwakosi bompurugu afen wo bintiri eba ba be si yendi saboba ena afen sa kwan ya no so free saboba eba be pemu ewo trepone no wo hwe animu asa contractor wono de contract na ema no ni na ye under big push project no ebia bibia betumi akoso eye no nsam GT Ghanaian Times obokrata no abomu nchiremu na mehu Owura Ahmed Ibrahim wono enra government accountability series yase ogina simpie ni apaso na wachiremu sei sedie womo ebeto ye se abandada no aye bie no wono so etwa so na osi project makomako 2755 ana womo inherit ye efri abandada no ya womo egusu a akakakre bi kura na womo wie bebre no a ya enra so obomu enchiremu governor Edema Bank of Ghana Owura Esiama Pondit Johnson eka ne din ho ene woda ha ikrata fa to so edumiensa ewa GT de obokrata yim na wachire mu say
na so ye no ani mpanimfo a wo mo ka bi wom na afei wo mo a wo madwemu abobe e wo sikasam ho no wo mo e ka ne ma bomu na de ye fe no remittances ye no efri amama so ye Ghana de hye bi wo mo teto wo mo e de ba e de be hye Bank of Ghana mu no wo mo so etimi invest ni yie na aboa ama bibia akoso ano so mu nsam GT de obokrata ye e de abakrata fe to so eye edumiensa na me kwa krata fe to so miensa asem bi ho eye me de kaneno na opani ono ye Chief Justice Maame Araba Isaba Sakitokuno na abusuye nyina ebeka ya 2023 no court bia eno no ewaji asekan circuit court wo mu kire mu se judge bia wo ho ne din ene Owura Alfred Kwabena Asiedu wo mo se yeyi na se akonwa esanse 2023 no November ni mu no maame bi ede na asem kwadan court ese wo pese wo jawade woni ni kunu jawade na beto odwa se asede judge no ya no onu wo hwa asem no aka no wo fa kwa bi so ene maame no ehyehye ho eno na Chief Justice then time no maame get to Daraba Sabasa Kitoku no ete ya wo yese ene wo mo ebeyi nadi na ayidie no amasa akeke wo mo eyese mpanimfo a wo mo di wo mo dwuma wo Judicial Council wo mo entenase no wo mo hwehwem wo mo kire mu so wo ma tenase ahwehwem a wo mo meeting mako a wo mo yeye no ebro aduonu ni akire na de abanyina ene sei empanimfo se wo ma hwehwem akwakwasi ase owura na yi ne die enyi enti no wo ma dismiss sa wo mo petition a wo mo de beto ho no from 2023 afi no ma hwe asem no akwakwasi enti owura Alfred Kwabena Asiedu ya kane no odi ne dwuma ewo oti circuit court no ewoji asekan wo mo chem se ji asekan na ne sei ne nsam no wo mo aboni nyina mo ede ato baabi katafeto so miensa emu nsam wa ha odum adwumakwo so abamani a kire mu se uhwemu a 2025 no na wo mo checks ya wo mo ya na se wo mo report 2025 no na ejahyehye ma ne home na so pa de se ya de ene de etumi ye ni de wo mutumi dum ni nyina no na wo soro ya na eno no do eso 2261 na 2026 ya wo mo check wo mo edie asede etumi aba from kakra ate aba 2055 na kire se ejahyehye hwenhwen no etumi ate aba from kakra ya no nsumu ensam ewo ye Ghanaian Times de obokrata yi emo na mihu opani ba konso eda atere ha no mo a ni nyina no wo mo ebo amane se de free primary health care policy a aban ede ba ye no eba ababeboa miaye wombe sisi womo point no na 150 districts ya aban no ebo ho amane no womo se beboa na a save lives pa sanse womo se from screening akwa kwesi na ye wie ni ye baba mu wodro na health insurance no atwa so edi efri honom we Ghanaian Times obokrata na de na aposo bi nam de asom we memfa the Ghanaian publisher de obokrata no integrity with professionalism when womo emrane mihu ononyamfo Emmanuel Amakofibu a onene suani a wo hwe yensase ene obo ade bobre ho nsam so na kratafa etoso mienu ena wachire mu se adehye a womo di womo dwuma ewo Adamus mine no womo ye niema bi ewo afa ho enam so ma adehye mo etete sa potam nyina no womo toto sere ese empanimfo emra no mo metena se na womo ni womo enye nhwehwemu ye sanse asede Adamus mine no womo niema bi a womo ye no emo adehye ya womo ewo afa ho enti no womo sere empanimfo a womo so de abakrata fa etoso emienu Owura Ahmed Ibrahim enra government accountability series yase wakasai echire mu se sika na aban no ede ema nananom ahemfo na afi ahemafo bi na eno no esom 1000 Ghana cedis no womo apagya mu kakra sisi aye mo 3000 Ghana cedis na no kra no mo hyase efiri 2025 no ya wabomu amane ewa ha enra kwatso ekwasetena nyina anim Owura chairman wuntumi Owura Bernard Ntwibu asiakon eno no sese ni de kwatso amane kwan
as we obey to me na what filing the witness statement no na to me aboa na sem die ya ekoso no we criminal trial no ya ekoso efa uracha my won to me hono bibia eto me akoso nti we die na lawyer fo no adwuma ne be ye fo de ama wo mo oso ni ohwe ngomasua ho ensem so onunyamfo Haruna Idrisu when ete he ya otu kaftan agumi wo kire mu say a kire fo a ne yentua won mo kan sia de aban na bu ntotot 4 months o metua ni nyina ehun nsam ewo Ghanaian publisher de obokrata ikatafa eno no etoso emiensa 10 minutes ye de ma ye die ene ye de besi ha mienu na meso maka abomu yi na aposo ebi ene ye meso me for chronicle to na emu ya no age password no me hu so amugusu obomu nkakrakra ba password ni 0260196064 0260196064 and 0260196065 na nzema youth sani abna eka no Adamus concession no a wo se wo mpene kra no wo se illegal mining na foreign nationals wo Adamus concession ho age aboso tinya de a wo no be pene chronicle de honsem kakra de aba justice shrimp sai wo no deputy attorney general ne foni da ha ana wo ka kira court se wontu yemfa ne ntum asem no tiawa se kokokon wo se yemfa wontu ntum eno ano no yen convict no yemfa ne ntum na yemanu nsu yan hunyansa na eno ye chronicle ndio de ba ye misre pa aban so de ba ku bi aba o se ye frɛ no operation keep the light on ajuma ba bia ma asem ni si ye no operation keep the light on nti almost one more no stabilize no se be ya munya fluctuation bia someone amose mo stable electricity enti deliver mamo afi mo sai kasa asem bia ni fie kura enti no kwaku de ho na kan operation keep the light on no ya aban de a wo mahama we ni aban de ba wa friend say operation keep the light on so ono anu wo ba no boy amane so bank na abegina so 24/7 ma kai anabo ha na address adondom ne ba jai so wati ase enti no enye news wo ka kire yen na Ghana fo tie ye ne de wa ba enti we asembia ni fie we ende mun kama to be na adondom ne ba jai na ni amedi wie wo chronicle mu na fe de quotation na chronicle de ma ye na to no semufo adwempo semufo se na adwere nim se wo bi afre no Ghana National Research Fund Ghana National Research Fund unim ho asem kakra no really yifo na me hwe issue ye be yifo ni raise research book and research allowance for chronicle so wa follow hunu se ampa emre bi atwam se schools bempo na no wo se wo mo age eyiya sa futuo bi wo ho sika bi wo ho aban no etwade boa research 2020 na parliament ho adwuma pass Ghana National Research Fund Act Act 1056 se emwa na interest ka bi nto tabre no was about 50 million Ghana cedis seed allocation na omode ma say emwa ma ja say your why say book and research allowance ma nti ye cost strike yes say be to betim be twa eno na chronicle ka say we say mufu adwempo chronicle mu eno che say sa National Research Fund no ye mananya adwuma na say you okay it must be seen working nti as a engrophobia ye tietia so ya act na ye bibia wie the seed money atum so as say adwuma we say ye no enye no na ye nti chronicle say mufu adwempo na ode ba ye eno no na ose yanken kan Proverbs 21:13 when we say obenya twi no ho mamea ose whoever closes his ears to the cry of the poor will himself call out and not be answered. Hey, right, chronicle. Proverbs 21:13 whoever closes his ears to the cry of the poor will himself call out and not be heard. Or say, dear osi na sufri mobrofo su hu no. Onu nso besu afre na wore nye ne so. Asa ye wie. Tia wase krokuo ho. Ai. Na ye na. Dear osi na so mobrofo su hu no. Ye ka se no so mpa so de onfa no. Ebedu go go campaign.
Oh, scripture ya me there. I say. That's because the chronicle no. I know what I Nia, ya problem no was some paso. Hey. Ghana today, ya ka. And the cry yes I be foforo. No so already anya dia obeti. We see na so no. Obekwa campaign. And now we are inciting the public against the government and that's against Nkrofo. But new refusal no see na so. E dey amasa Nkrofo no. Nkrofo no so be dru ho. Ba ko si ma kire ho. Obubuwa ho. Hey, Adobey. Be yire samenta. Eya betam heba me chere bi nom na nsem wo ho. Malaria cho, waposo ya wintimi nidi time heba mixture. Eno ne adu papa no. Modern numbi na emu apa ya pe ni bi fa ka ho na no so mu a na entu nyare wa hodo ni nyina asemfa ma wo sa wo pe bi atu aton a 0244417669 0244417669 eno ne ahoma na enya mapemfo ba ahoma akoda no fo na akoda wonya mfihye dumbi no ne saa no wanu mu ato saa no a wonya time ni bi anonom no na wakọ Hajia special local foods akodidi saa bere a kase aduane ne ya ready enti ukọ Hajia special local foods aduane bi a ope e wo hacho atomic kwane so na what bay transition for no home and one will bay me patcho ukwa aduan nsa ne open bia ubenya bia na wintimi nko yenye delivery from am sane open no 0246 359 921 0246 359 921 and 0594 797215 0594 797215 now the nsuo no kakra e de aboso e kasa na chira menu awata nsu papa no nie kasa na chira menu awata ma de bia wudi ohia nsu wase no kasa na chira menu awata na ye kanfo de amawo kasa Loma Ventures e no de nsu e ba ye wase bia na wo pedodo na watu aton enya na mum ba go pedodo na nsu watu aton a bra taifa back hospital na chi ho no a ho no mbutu untime manso age numbers no 0206 469 430 0206 469 430 na one no abonkomo wabejo so na wode onso de no se ne ohia ni nyina no e de abro 0260196064 0260196064 and 0260196065 hello. Good morning, my brother. Good morning. You're from the Bright because I'm free Aboso kind. Bright me enti we. My member my basu ni juma mo ya nyame hira mo papa na ombo mo ban. Me fa kwenya wesu na mintia ono abo alaji ya okondo. Na mintia ono abo carriage makafi no nepeku ewo TDC. Obo juma o TDC papa ni lawyer Zuma o tema. Nyakopo enkana papa. Onim share ye besire ono John Jinapo. Ye won say na say light dum ya doso. Ono ni energy minister so ohwe se sa nyama no ni na so betwa. Ye nim say aban we ba yi problem bebre e na o ma face e wo ECD ho. E ma ye won say ECD for cables a ye ebesi enne ye tin ho asembia say ye tin prosecute obi Muninam ekuko warehouse ni ade aban nuama ye na ne bi ewo obi mu wa Chinese for warehouse ebesi enne ye nti se ye timachi obi e ma ye prosecute obi e de afasa nuama no e na mo aja e na light yi tila ekosedum low voltage e say am for nuama me da say hello. Good morning, sir. Good morning. Me bacha apom te say you. Boko na o say. Nyame hu ye mobo. Me bacha France na ka sefrin he. We Sompa do tema. Do da do. Yes, sir. Ghana ti o. Mo ye de. Nyame adom ye ho ye pa. Me pacho you just briefly. Number one, obi fair, listen, you really this start, no do. Number two, obi fair, no be church and the pastor has forgotten that another person is behind waiting to make a call. Number three, sister Black do and said that. And I just love the way she talk about things and the way she give news about some things to go ahead on her air. That I'm here to be some that. Thank you very much. Me da se bebre do the do. Amna utu na etwa go no.
Now do a quick one. Answer the time. Ma call be time. Inti na time na ya de masa nipa no. Within that time na no na ode chia. The time ne so ye na no. So wa kana asem you, one can you, ye be na free so. What I say? That's a rule and regulation. Into the one country, and then I take the Mr. Very good. Hello, good morning. Good morning. Me pacho, your friend said I can free here. Friday, me can free and answer to. Offer pacho, Ganit you. Yo, my media will cheer for and then what you might phone in. I could share with you behind the channel. Na media will rub what you got home and a Rabella. Oye Brown, also called National Youth Organizer. Michiano, na media, a copy of Pami Japan. Minia, Yamin Ukraine, I said we be the Public Accounts Committee, who said, Yamini, Woman Jumana, Omian, me fees and Vasubia, and so India said Jumano, and Woma, Chicano, because the other Mekasa, a band NDC, MPP, no. There's a PSA committee, Omba, the transfer. As we are, we see a Chicago, a mambo, a Budna, is good. Nina won't be a beer, Sicani, and other Canasi, and Namikas and another by the same thing. But here, an old speaker, or nay, what they say, Ayariga, a majority leader, and nay, wine, Haruna, English. Woman, you double pay 4 years. Nanado by will be on Giro Emma Mukudi, Sikanapa, Sana, and with my bound the body school, Yatiura, and then Hokoneba. As we give up, crime the do Sabi, now sorry, I am more town, no more Jalawan. I can't go hell, Magnifica. Immediately, these are immediate, Medas say, Mr. Medasipa. Hello, good morning. Good morning. Ajanimo. With them. Udem Ganet you of Ankobari Abakay there. Boko. You, my intio. Obrempong. You. With the metal throw back. Metal throw back. Mate, I say. You, I don't pay. Catch him with a mobile human. And you shall intend them to an amen calling them. I mean, chat a incoming national organizer. I had not a key. Brandy kama musician boy also back for Agrita youth organizer and Naomi Akosia Usua was a man was a youth organizer and then the church my name can come with damn no we branch or more thing about more thing and the MVP for no branch you with you said a don't so you never come once. And you will coming to me and coming to Ghana for doing some and come once them. Because Omoko to Abana, you catch them say, Abana Mokotomo Toma do so, and I was a doom so back right. And Omatoma do so and so, and to Bianca and to me, I nemusa, but a Pamaya, because you catch up one way about 4 Motoma about when I saw about the Nipa, or the Nipa how they can want tea, and I go for how we Yabadi, Ubian, Yansra was. Would you be a panabeswa? One Casamoga Traba pay about Papa or about the woman. A gentleman with us say, hello, good morning. Hello. Hello. Good morning. Good morning. Go what's in here? Nimia Cassia. If I share frost and I can say free. Nimia Cassia, hey, can't man to walk out here. Oh, you Adam, and then Mumbai, and then Asafi you, Bibi Aboko. I can't buy me out, see the army, because and yet, but you want Bibi come up. But your mind to it. More, Mamitia Sompa as my 40th for me as a foreigner. Mamitia incoming national chairman. Honorable Bachedako. And I incoming national organizer, Greater Accra, Moses Abo. Blue Army Commander, the best secretary class at Mumwa said, many a dinner. I sit here in Nayafin, I'll be getting in my head. Now, Mincha Dera, Ois, and also called national organizer. Something Muhammad, and I just called ya. Dr. Mahmoud Baumia. Minia, put him.
ya kasra kana fose o ma pani mahama tu soro oye na ye will ade maano et na do kwa nkasa mo beti adanse se na do bae no e kam bia ya beto bana na ye program and the radio no mo tre ye fa tam table na and that's what we are doing here and now I say me se ko kuma free the same thing e kwaso ya ka mo se tu si la ya ta mani ya kare de na dia and your mama can you want in the oba and you must say who are you area koso ye the fridge ni na say preso fa akake kana fo obi o no tumi free kuku akuafo sika awotumi dia e don e di tumi sele sa ye ka wani na mo Dr. Mahmoud ba obi ma traso ala enima na do ye continue and agenda 111 in na akewure mi me da se akafia. Hello, good morning sir. Me ba cha ifra sana ka se free here. Hello, Fachame 0260196064 0260196065. Hello, Fachame. Me ba cha radio no anka o twen ho free ho ma me a. Ana medical agasa Fachame ma twen. Me da se. Me ba cha ifra sana ka se free here. Pacho, FM ro fire. We can say fi question man. O fire pacho me nti we. Me da se yana wachia ni aba akusiago abwaje so e de amaye. Obo eduma. Ampa Sompa so de ya de papa. Nti ye na yebisua amoni aso oman Ghana. Ano pe na minchia Robert Kuma. Mr. Robert Kuma. Ye na yenu eba no astukefa. Edi mtinti mapa ya minchia no nonka no ho. District ni na aka no no me yibi ma wo mu. Ye nya talented football nkwala ombeboa ye na wake up ye tumi akwakoji aba Ghana. Ami inshamu minya Ghana de ba ni se ya kasa nemu MPP4 na ye boni President Mama and the Attorney General and the Sebi omanya anu kasa cause secretary here and the pie every National Service Secretariat Sompa Kapa ayini akonko for sase na ye ntumi fa nipa ba kumponko gina mra no ne jeri no ne de megidi se sa na MPP4 be kasa so mu hu hwe obi andi sika because we di sika fa no court ni ye jeri no ni ye Sampa ya we di sika but matre Attorney General sabre pa de say so jagu so because one say ya wo go any this for ye ni ma fe o ma President Mama njuba pa o ye ene wo hwe primary health care mama care enyo ma odi ba omenyimu boy nkukọ nketenkete ene atiafo a enya nkukọ nyina obi ase adwuma pai na abai me da say hello my dear mejusu me pa so di se ban me sia na no pa yo oh da ma yo ma yenti we opani ano praide mami kwa kwanya manya committee policy committee Mr. Brown Bisika kutila ya unya no sa anu di fa wada uruma pasinya tena da ni dia Sompa radio ama pasinya tena nyina esi enti fanisa na me Mr. Brown policy committee echiana no pai na me chia my do ashama communication officer or do echiana no pai opani ye can do so na ne ku go time ana otu any two na nim say Mr. President dey like the do no ama me dem nyema nyina pay opani unkai ta semno asem sebe Ghana etio mo enti na dum so ni wa go tufo asantiwa etimi fe ne se aka kire na ne ku ba say ni nyema nyina se life no nya hu bi ye bai opani afi ene bo so nyɛ se twam life ye nya hu problem bia o na o tumi eri miense ya na ye ya asiesie entama bibi kakraba ena ne kura omo dia tuga eso mu siesie because na ku ba ni ba mi abeta so no omo angisi meters omo anya ne hwe 84 obom omo ye die se ne be ya omo so Ghana Sompa se ne mu TV station ya Sompa no ye pewe ni epeden ye o ti ba umia eba ba umia play na eba me da say ene asem sebe hello good morning opinion
Good morning, Mini Ambachana Pom to say. Oh, yes, I do. I can't actually. Me share with you. Obi Shafo. Uncle Pacha, I so my gun and Tiwe. Gun it you. But you know, you're going before I say this. There's someone supposed to say transformer. Say, dear, where you? And yet, I check. Yes, that is what transformer. Why are small force? You say, out from a can, because you know, me to you. If you say, since I said, baby, your work is still war above you. You need one face of bed 2 days in. Now, mate. Wait, another face, but now of bed 2 days. Sa, you're the war. It is a bibi no one out from the case transform in your city. As I had shown you, or also. You know, young but your president to say, a slang and come on with the only sense you didn't come. The sister has some papa pass, I have put to her and consider my hand. Pa, for saying baby, I should be as well, you show up on the Dinswa and Cobboy. When the food say, you don't go to the war, you need transport you. But when you get to the help, you know, I cry. Yes, or cock as one as all come with some by 3:30. You may a kind of go through or by 5. But there's no good if you are from what I could be the doctor. In the age now, baby. There's a sign in with open a buyer, you journalist, only yeah. As I'm going to do with you. So easy come on, there will be cabin, Kuanabi. It is a soldier. It was saying transport night traffic criminal, and it's the account of many people into different and want to be danger. Hello, good morning. Good morning. The Bachelor Frost and Alcasa free here. Bachelor from no cross and one pair Massama. Mikasa, Sisia, no in fishing, Minimia Mayo. Oh, yeah, Monsieur, Brandon, as one may you have free so. Would maybe send me in my monitor, but no quantity, yeah, 1 minute. No, I won't see Alcasa, Obrano Guswan, Echo. Don't Suban. But I'm a nature, no, I'm Timothy, incoming regional secretary, Ifirigi. I'm chief of staff of Pojuma, I'm a chair, Miami, Adwoa Asare or communication, and Mr. Brown, Forest Commission, or yet Martin. Opening a year na MPP for Casapa. You know what? And the doom so air cost man, doom. Ye Busan, for Occasion, 1 central for the monk of Mohammedan table, and San Metro, do so na air cost no ha. So I don't know what I feel phobia now way. I can feel phobia now way. You are and I catch a fire to cocoa, a quadjet bisia, I will cocoa a bank, nobody to cocoa. And Chiam Capona Danny Watching. I will not go for the breast. So I will not have your phobia now way. I'm a penny and I go for the vaccine. So how near the Brescia firm, one can solve no dear dancing. And then, what it would be a cassa, a one and no good body, and Yamwa, Sunday and the Winnie. I'm a more bonnia, who will and say what you are, how I have 1 year giving the improvement. Well, may I say, hello, good morning. Good morning, Obrempong, and say, Yamia don't know your pan also. Pardon, Collins, the way you are, Collins Pacha and Tiwa. Chia Kelebua, 9 or 20 years. Or the other 22 Galantia. Share. We are here. The big dear with obey. They are tanko. And then one MPP credit, said it. About 3 days. A big Ghana for the muscle. Share. The good people of this country bring the and to Obama President Mahama. And you know, they no me do so kasa. I want so much kasanta because they can all run a shafie. Hey, ye chuma. But do you wanna come on what? Because the woman who has here to Amela has spending over $58 million. Chica, a bit million see and so who are dying, and not the mark, the nanum, the minimum, you have to begin to share the path. It makes the whole can free. Yes, I'm not buying free, baby, I'm not share, and maybe I'm not going to what we really can break. Hey, corruption, and the money problem. May I say, I'm for last caller. Hello. Hello.
Mepacho, good morning. Your first and Akasa free. Good morning. Mini to Topachi. Ashima Suba Canable. Asumo Domekabina, Taifana Mibutu. Mepacho Ganit you. Openi Aseda, Ayo dear and Nanope. We dear, and Penny Sanye, Ijina Nekon, Evu Bijamuno. Ea Yini Bunya. Baby Fancha PC, Mama Janina, Honorable Edmond Abu, Domekabina MC, Papa, Yanko Shao, Yansanu Nim DNT, the Mau appointment, Domekabina, day by day, I find into my pa Ifra, Yanko Shao, and of course, no more on the Nayin Mapama, Domekabina. I mean, Chapita Kwasi Mensa, or Nini Jodankwa, Yanko Shao Mabuni. Jomahama Mamu at Rese, Yansani in Dia or Mabuni Trim, Tina Mamu fan into my pa Ifra. Opening Bibi. Penifo kasa bi se esie hu da kwan apɛ a aboa bi ewura mu bi ɛno na mana abasa na nye de enye obi na ye bibi kum ni na ntwi anajo ɛna nya tofo na nkepa ne sɛn na MPP obi ti sa kafia phobia monne ɔmanya no kasa fa dum so ho abasa esie hu da kwan ye o sa aboa bi ewura mu bi sɛnti sa enka Mary ebra dum so tena Ghana ha Kwame Nkrumah breso John Dramani Mahama and a Jenny outside the boss, a Kofa and Mary, a Baba so doom son. Medasi. Aha, and the idea of Regiment Diana AC, Obrena son, Fachemi, say Akobanesa, essence the bre, and a year, ye Juma, Enina. I was my name, sir, Facebook, no, Marcos, man for messages, Kakra, Abba, na Yamfa, greetings, no so Kakra. Aka ne birthday wishes no MT for na fe ya na ne ho but why dem go Facebook yi okay ene ma menye birthday na ansa okay wa bra Facebook no loadi no anope bretu na ato birthday bia ba wo se ne papa kuma di ne birthday enti anope yen wish no o se special birthday enko Emma na bretu one okay Reverend Stephen Mafu okay Reverend Stephen Mafu na ye sofu penyina woda Rhema of Christ Impact Ministry ana we sofu ewo Rhema of Christ Impact Ministry bretu ne papa enua penyini nti ne papa penyini aha enti ye ma sofu happy birthday nyame enhira no na wonye ne kese wonye ne mfra dumu enkwa dumu na de obeso mu afi bia no enye enhira Reverend Stephen Mafo anopay ye ma happy birthday enti birthday ni de esi me birthday ni bi wa ha okay ena ye me yere kuma birthday ti happy birthday and confirm ye Rita Ayu ena your birthday enti we free me ankasa ena unua ba a ye meyere ene o maame ni unua nom titru pa ene wa okakali ene ajenkwa mezaya ofake yesi nyina ye bom ne abusia ne nyina ma happy birthday Nyankopon hyirawo na ontina ni mu nkyirawo onye okese na o masere we entina wanimu da enkwesi wiase awieye Nyankopon wonhyirawo pa amen right my men for two of Facebook DJ Opedimo Felix what the free Kumasi Swame was say 1 + 1 is equal to 3 why because of NDC government. God help NPP party to save Ghana. Or say Enchiankoma, Dr. Baumiani chairman, Odine Hokoku appear. Co-mensa pillar 2 was say Dr. Baumia is a gift from God for Ghana. 2029 to aba Mfamanona Niema Ebekoye. Was say Wachia Hajia Safia Mohammed, next MPP National Women's Organizer hopeful. Mensa Saba Edifri North Suntreso was say why should the government watch in silence while schools are pushed to the brink over something as basic as food? When Charles warns that SHS may shut down because feeding funds haven't been released, it's not just an administrative issue, it's a human one. Enti wono so dia wode eba no bi die advert no be ye bi you free ha. Enti Facebook messages kakra eba ye eno no Obrempong. Enti ye wi dia. So na so asemka. Mame 1 minute ana say 2 minutes pe. Time na shase. Na mento ensem bi emfama
school owners bi wo mai emu yeni nsa wo bia Ghana has say abrabɔ ne yedin and running a business in this country is very hectic. Even kra sabi yenmo etonton niema nkuma kakra yi no ena fom sa na se obi be school nti chupa ni suapon se bia vocational school bi anantete bia bi university na orane ena fom ye tu chemamo nanso eno so nkyere se mo ye niema bia enya ye betena ha ne yakanya no atom ye wa ha na GTech for na no this statement bi ba ye say 62 institutions be both in Ghana and outside Ghana nkrofo kohoko gentete na nienti a wo mode amanone de ne bae ne se Ghana fo bi ekosua de wo ho ya obi wo honom kora bi akora scholarship bi so no woda anase bi a funding bin wanya free NGO ho fo bi ho a wo mo support se sikandi sikama wo mo ko gentete e wo sa school no enti se wo modi kan an pachofa eyina mede asende ha eto so mame and a GTech for this school see a buy, but first, my main focus on the what Ghana ne first. Yentia na nano GTech for to say Royal Nursing no say one school. Do you know what happened to those students? Sena students no school ne fortunately school ne affiliated to UCC. And the students are ye far one more crampo de na accreditation na ewu. One renew. Do you know what GTech did? One more admission before expiration of accreditation no yema one more kotwa one more this one so UCC directly but one more one more after expiration of accreditation no ye pamo one more ma school no e refund sika ne ma one more now shade say ye utie ye na ye refund usika ma wa ubenya usika no all right Ebrena siegu obi wo level 300 ena saa asem ni siye obi wo level 200 saa 3 years na wo spendi wo school honom no ni nyina ayekwa anenti na sase yetena kromu ha masa na ma ne koso negligence why eno no ye not say nipa na renew accreditation no now we ye one more be school and running wo krom hanoma one more ni accreditation school ni nya papa we mu nyina enti sa wo ko ha 8 schools yes sa wo ko schools here da ye Facebook yi bi na wo ko hono ko gentete a certificate na okita me pacho wontimi fa nko ba bia sa schools nya papa ya Adwoa GTech for na enka thank you nya Adwoa na enti anya me na me kan over 62 nie Faith University Seminary e Ghana ya womo ebo so Doxa Open University Kingdom Living Bible Institute yes Ghana ya ena ko the next one mame che say quest edoso meet me kran ka 62 edoso sa ba ku Doxa honom kran me si nim owner no sir why would you do that jinkrofo sika sa mu jinkrofo sika obetimi baba ye degree 3-4 years e wo school ho na ne nyina ye kwa why would you do that it imagine say nipa kro no wie school sa school na ye media school dia making nipa ne kokko gentete se wantimi antoa so say bi okwakoye ne masters bi ana ne bi we bi a proper institutions bi a yaji wo matum wo Ghana hana ne certificate ni be valida nipa ne baba gentete no wo school ho with nothing owia wantimi fa nko ba bia se enya ne skills bi ne kita no ena bia wo be yajuwa bi no obi be hu se nipa talent bi woni mu enti yama na kwanya bi sa time na nipa na kwakọ se wo school ho no ede ya no wo de ye and you come back when we say it na penifo ba be defend say oh ye ntro na GTech fo di no ma be defend say GTech fo nka no kore na wo me ye accredited no ma bo institutions a wo mo atintim so na nyina ye ntro yes ra wo mo sika ho odin so imagine so obi ne ma me hye no school 2-3 years 4 years so say me kwa ye addition so exactly ansana obi some ko waste 2 years 3 years 4 years no kwabrane asha na ye me kan kire me say in vain aye in vain
adifio I tell you eti yesre mo ama bia schools run wo krom hanom na monji accreditation obi wo honom so won say these days awon kire wo obi wo kra ne ho pre no enti wo nya admission ne kra won verify won hwehwem yesre wo won so wo akọ apply wo school bi no hwehwemu ye opa akọ tech for official website wo behunu list ne nyina wo ho na wakọ yesa de be ya won ko tu sika ngu na won say wadaje na san komo we will come back enti Adwoa yes ye be ka kire empanimfo se ansana school bi eba betena wo mayimu na amanfo be apra ya hyase yakono me ye ntwen eya otu ansa nsa me be ka kire se school we fake because oba na sase obeje ye baby area no betena ye ni nyina wa fan panimfo nsem enkrofo wo ha yeah meti abana asem no kana ni okane ye no kore pa valid point. How were they able to run all these years afeni ye hu se wo mo nya accredited yeah hadwene asem wo abusia Sompa 106.5 FM so ni nanka me ya de bi be 30 seconds pe mame kwan no na we ye de famu keke na no ye kan ye say vice chair ewo public accounts committee you see ye call the constituency na chairperson ankasa ye be call no so the constituency mame ni krom kwan we ye nyinam mame other one no de dika mame other one answer highway na da nyinam no we Sunday tra na ye kwan 2007 from Ankasi to Konongo na adane woman hole no oko kan be ka see higher town roads highway kwan kase a da anyinam link Accra Kumasi because ye express highway ye bypass inti we yasi ni pe nam we su ngunwi ansa na ye wie bypass no na nyesa ye be wie bypass be be si e Adaso Ase junction ho traffic ti me che from Adaso Ase junction di kosi enyirisi e wo ho inti kwan na nkasa main highway we nko de bebo me main highway na da ho na obia fa so bi no ya abandon no because ye express highway afa kwan echi afa kro na chi nti ye mehwe kwan na nye na sana ya ka no we will revisit it na da hwe ayi concrete blocks ene ya sesade agum we anyinam station hop station opposite pe baby Accra na ayi Kumasefo no gina load no ho no ne me amini abab no say asare mpeso aso na mgina yi public accounts committee chairperson ni krom nie ye wi a ehon so ye district capital baby a we cars yi twatwamu nyina yi ko na baby a ha gina yi market anyina market anim pe ufiri wa na health insurance office ehon na asem we free ba na asem we say na Adwoa kan we will revisit it na mo a ye kan nyina mo sisi maso no Proverbs 21:13 say, whoever closes his ears to the cry of the poor will himself call out and will not be answered. You will come back to campaign. You see about them wo. Yet mercy. Me did the Obrempong na kwampoma. Eni mo hote Esquire Adwoa Asare Abakay Asare Abakay. Ane, ya misha obia. Uni hweka. Dabi, ya misha. Jimuna power.